Ora matuara ki te kōrero nui o te wā. Ara, koia te kai tōranga pū o te rohe o te ikoroa rāwhiti, engari i te marae o Waipatu i te rānei ka puta te kōrero. Ia meka whaitiri kei te rihaina ia i te rōpū reipa. I naia tonu nei, mai rāno i te tau 2013, kua puritia e whaitiri te mana o te tūru o te ikoroa rāwhiti i raro i te maru o reipa. Engari i naia nei ka whakawhiti ia ki te rōpū tōranga pū Māori mō te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau nei. Nō reira, kia moka whiti atu tātou ki here taunga ki tā tātou manu tōranga pū kia te o Kiwa McLean. I aia hoki tētahi ara motuhake kia whaitiri, kāore i etahi atu mō tēnei whakatau nui. Nō reira, kia tahuri ake tātou kia te o Kiwa i naia nei. Te o Kiwa, hea ngā kōrero kei a koe? Skari ka tahi nā te rangi nui whakahirahira nui tai ore mo te Pāti Māori i te whakataunga o horere o me ka whaitiri ka rihaina ia i te Pāti reipa ka kōkiri whakamua me te Pāti Māori. Nā tēnei whakataunga āna, te rāpea ka kitea ko te Pāti Māori te mana o te tumuakitanga ka tukuna ki a rātau te hoari, e riro ai ki a rātau te mana whakawahi, ko ai hei kāwanatanga ā muri i te kōwhiringa pōti a te oke topa e tū mai nei. Ahakoa ko ai te Pāti ka akina e me ka whaitiri, ko ia te tino me ki, ko ia te kanohi kitea o tēnei rohe o te ikaroa rāwhiti mai anō ki mohoa nei. Hei tā whaitiri ki a mātou o te karere, he karanga wairua tēnei kua roa e tōtō ana iaia ki te Pāti Māori. Tūtira mai ana a meka. Me te Pāti Māori. 10 years of loyal service to one party. I close that chapter today, officially. I'm on a new journey. He tū ao mahou hei tā meka whaitiri kua roa, he karanga ana. The decision to cross the floor is not an easy one, but it's the right one. And being unapologetic about that and about achieving what we rightfully deserve in this nation as tangata whenua. Our solutions, delivering to our people. That's what I'm joining. Nō te rānei pōhiritia ai te Pāti Māori ki Waipatu Marae i te Mataua Māui e hau ai ngā rongo o te kaupapa nei. Me te ahakua mana hoki te kōrero kaunuhia o na tūranga mini tatanga. They've already lost, but they're a small price to pay. But she's more than welcome to bring you with her. Ko ana whea ko i te ao tōranga pūtāna e kawe nei ki te Pāti Māori. E ai ki ngā kaiarahi he tīmatanga hou. He mea nui tēnei, he ramo te Pāti Māori noe, mo kahungunu, mo ikoro rāwhiti, mo te iwi Māori. E ngunguru nei, e ngunguru nei. We are breaking the mould and pushing back and affirming our direction, our rights as Māori. Ka whakanohia heda te au Skipworth ki te rārangi o te Pāti. He oi i raro i te ture kōwhiringa, ka pēhea tā whaitiri hoki ki te whare mere hārea ke nei. This is an issue we're waiting on legal advice from the Speaker in regard to how Mecca will retake her seat in Parliament. People ask me, what does emancipation look like? It looks like this. You know, it looks like this. It's us, it's we. It's who we are as Māori. And today's a great day. He whakawhitinga tōranga pū nui e kore rawa a muri, e hokia. Ka whakawhiti te me mau i ka roa rāwhiti o te Pāti Māori i te papau te whare pāre mata me tana Pāti hou hei te rātu o te wiki hou. E tū mai nei. Skari. Rā nui tai ore tēnei mō o tira mō tātou katoa te ao Māori. Mihi atu ana ki a koe te o Kiwa i ena whakamārama tuatahi e pāna ki tēnei kaupapa nui. Hoi anō rei te iwi, i nai